Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat Ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanyo Timoreng. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasidendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Buruta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidendeng Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya? Nurul Huda Wanyo Timoreng beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim dan insyaallah mamagi-magi nama siki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu ka panitia ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasap-pasang agama ia angkewat dimancaji akatannyang imma giriwan walino makoto parasurumonri sarekom mangina makanja apa hangat karilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi Nabi peristiwa amirajakanna alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki sampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi bawa kurang malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ifalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian. Dito namit tanong lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu disulan lalalangi, tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi ya itu Nabi Isa. Nasabak ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik. Berarti menre okolangi na Nabi yakae menre okolangi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Ya toh si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuan Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta tamani okotemai. Maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja na bitta
mega masalah na hadapi. Tapi yaro masalah lino. Mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi. Amurena matetok lai boikot ekonominna. Marajingi dena melo temewe kerjasama. Jadi dena berkembang selangnya rote masih sanabitta. Iya naro lette inabitta mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bitta ya ko taib keluarga aku menjadi gubernur. Ya ku idi maka da keluarga aku bupati. Taro nak lokoro mak dakwah. Newai muka roh. Si sanalat tu ko keluarga na bitta. Allah dena terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka menjadi nabi. Aga nasa ngamurena ko ro salakka ipo ngal salakka itu ko iko yakka. Tanya bangsa namu wa di menjadi nabi bangsa naku ni. Ede na terima yero. Jadi yero nabi mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Yana tu nama sampak mak dara ulunna nabi ta angka maka da silisilina nabi ta nak kena lemparan. Tapi denang kana masusah nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng. Ya mimpai de na tarima pa de sangi makada deceng. Eci di bawah tau na pasallam. Watuna rewa inabitta na leppa masau-sau na sabak purui na sandre-sandre o koside to aju na tako angka ya ropak darae podangi anak gurunna maka dang karo tau mata kolak dak manawita purulak dak mana lomu bawangi wae rinu iya naro bawangi wae nabitta mat bismillah nabitta na paninu selang apa makanya nabitta bismillahirrahmanirrahim na paninu maka dia tahu etania tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca ya rekomen minum dega ga nasa balero na sangi nasa tahu pule mabela ya na tanah ini maka da tahu pule kenroki maka da pole ka Makkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka tabaca angka tabaca melota minum maka nabi tema bismillah ka magi ditanai maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka da nabi ta angka silas surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Maktah nabi Yunus suruh Yunus bin Maktah kan nabi tappa maka da yon nak tahu nabi apa dia na mungkin nisangiro nabi na nabi yero ano wana sisa berarti nabi to ya na podangi maka na berarti nabi ki maka na nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa maka dia iya na tapata masallam iya na rosi dia matsada iya na rohadia na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasallang itu nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da ia mina baca itu ia tu kau apa berarti ia bismillahirrahmanirrahim berakalat da sitongan lah itu ia naro na tama sallang ia miro cide na pasallan nabi tawatun lo madawa ko taib ia na masalah na hadapi nabi te mamulai goyah yolli ko po Allah taala ia na tu nakada ia tu meraja pamu sitongan na ia tu sampajange oleh-oleh ni hadiah ni cuma makome matije ko enggak tahu pole jokah deni tanah ya rumah kadaga mu pigau ia minakutan ate aga na poleang ya kalau wi umrah ta pamakutana tu aga na pole yanu na sakaroma cerek kristal ya itu cila dia nang kanakutana kadaken ro kokonge law masampajang ako nge musiaray okoro aga mu pigau de nang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro batuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya mana salada
Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pong Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena terima sampajang de melomi ipakyes saatin Nabi tentang apa yang dia dakwahkan. Nasabak sinin Nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gemi te rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalangi. De toga ga tau mite rupa-rupana pa penyamang di lalan na suruga. De toga ga tau mite copok na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cenge ko ongkai jama kecuali nabita. Iya nabi yang macurita manam ni. Itu macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim denang kana tama suruga. Ina na curita mi. Makanya maka dipong Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Denia curitang tapi lai pitang ni. Si salah ku ya curitangi si bai pitak di. Ya ku ya curita mi makrote kanjak panwe mau to di ko di mana-mana walala mate magaro. Itu ini makana makanjak suruga i mako ami tu ku curita mi de gagah. Iya permandian ngena ko macurita ita we magalo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada magaro. Iya nabita lai pitam mematoi, makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan lai pitam mematoi. Naidi de panangkan dirita neraka di. De panangkan dirita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa. Maka nabi te suruga na lino de majang apin na lino ay makalada si sala pina neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunak kada nabita. Iya ko yalengi pape nyamat te kolino denang kana masusah. Nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa. Napacuru bami mako anak panaka. Tak de mana nyamangnya purena rasakan orupan dina. Napa ipacuru cicang. Nama kadana bitaya tau mapanga dia. Berzina. Agak je bahasa modernna selingkuh. Iya tau mapanga dia. Arwah ipulo na tau ipacuru. Okilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya. Maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai. Ipakyasa. Iya tu je kapan napake pajabai sesa di. Biasa naunda camae, naunda kepala desa loko si di onrong naik pita kampungnya makadang ke kampung makanja. Rewa ni meloto ni bangu kampung makoro. Biasa makoro tu. Biasa ke makoro agak jadi studi tiru. Studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy aku neraka makoy pacalange. Iya curitange itu. Ya kong kagaga makanja mi ita kadao makoy nabita di tamanang sehingga degaga tawad dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka panasai papinyaman na suruga kecuali nabita nasabak pura mematuina ceneri suruga angkamotu nabita masuruga ya dempara mimasu Nabi Adam pamulangi patama suruga dua solangi Nabi Adam niga ibeli sila tamamuka. Balay Nabi Adam makada yatami mako bisa manre tu gage tapi pole si runtu pong Allah Taala wan dinigare naganrusu ni Nabi Adam. Pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo Pak Cama kung kagaga natya Pak Bupati natapang katau bici makada natami mak bisa makokona palaban ide na natane Pak Bupati na jabawa man itu apa makada na Pak Bupati na ro na pinangkurang iya na pasal loko pajabae. Hati-hati ki ko pak bici-bici ya tu dari lada maka solap iya nak kada pula si runtu bos kapoto ku si bawah
Ani gerek cek de wah itu bahaya. Yang kedua agak solagi Nabi Adam nasu oleh surga. Bayi ni Siti Hawa. Oh ya tu bici-bici nama kun raya bayar tu. Gitu. Iya. Jadi kita jaga itu bayi neta, pak ya tu ko bayi ne be mate madarito masusah. Nggih, tapi dia tu kagak makau ko dia kagak. Nggih. Apalagi ko muslimah deh, insyaallah. Jadi aja tamalan dek tongang bicara nama kun raya. Ina tu nak kada guru tak kali sidendrek. Iya ko bicara makun raya timbal lalu. Aja na tappa mo tapari. Iya. Pak Madari tu cik diminta pernah tambah ini. Makadami teh manu gere. Sana lete makadai. Maga payanu gere. Tadi ya ko lete si makadani tu tonga gere ayasan. Itu bahaya nah. Jadi denang kana kurang. Iya naruh pasu Nabi Adam. Iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi ro lagi pamulangi Nabi Adam monrong koro. Iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempar lokolino masusah memang. Pada mikong kabupaten nanti jiraya biasa. Apa di ulu tuh. Iya. Kepala dinas na palo manca guru biasa. Deh kagak. Tahu sogi narak bangkero eloki syarei. Loki pasak barai. Iya. Yo poko camak manca bupati jamu talo mitai mariom itu. Menre moy itu. Dia mikono itu teh na bahaya. Mandari masusah. Betul kan nama lah ada maka dewe. Dia mimpi waktu nang kagagaku je na lau tahu boleh we. Magi je pede na gaga de naga tau me pajeling ni. Iya tu. Iya na tu nama dari majalah ada nyawana. Makanya kong kata manu kasih malah ada terperhatikan. Iya na tu ya ampai koma pak botingi upasangi. Aja na taki buah on rapi epi. Iya koma pak botingi. Iya rowi tahun rongnya pak botingan yang makong kakasiasa PAP di pasal lo benreng. Iya ya malah ada unawanawai peko ni kong kakasi misalnya pak camat na ya ala dasar si tinro isi banggotana si asikolangi desa waktu nesde na pak camat manci camat alena manci pak galu na tama nyo ko peste pak camat na ipatama PAP palesnya alena lo benreng majaka si nyawana. Iya na tamu-tamu na moro na wanawai gare. Iya maka we me kalau koro de to na pat si pato kana sabangka jero maka da PAP maga ni na pada tamutah na melomane hargai tamu ewe. Iya jadi empe maka da aku mapa botingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jaba ekong ka cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu yupi di ko mapa botingi aja nah tapa masabawannya tu losok na tu tenda ta. Iya aja na to makiwa na sabak na solangi nyawe iya ro tau de kasih nano meni oli lokoro mata di palak kajena na satandan ro ku iya magani ini na ro na sabari na padahal tamu-tamu na mo dale mo de sa kalaki kami ka pasolona jadi mapati kamaya kapak dongan nami harapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja nani pas salah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mijero mapa boting aja na nama balola dak iya malah ni tenda takar 20 na juta na cica mice ngari na itatai iya napasan ni kuwan ni letu subuh ele selesai itatai ni korewengi 20 na juta ice ngari bami deto na ite tamutai ro tenda ta ya se cukup mi pan rasa-rasa to ni lakai lo mala wololo tapulo mata bencong mi nyamangi aja iya kene tataro ya rodita aja nani yang koso ka makoro to malabana tenda biasa-biasa nah napaitaro 20 na juta pure mabaine na tatalingi na modalaka ngisi taw miwat di nama deceng iya 20 na juta na pake modal awat di si taw minawat di madece makade yo pun halanya 20 na juta maka disoli pake katoni lo makeup dega iwa jamana sisa na pura mapaboting to 5 susah di papenadina na bukan di pasolo na teh na sakat di paye si ratu sa busoloran 20 menisap na soloran maga ni ini mato suseleta jadi gare
Jadi mapakai nga maya, tapi dito gago ko di. Ay gago. Kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipue dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air samsam. Ia naro samsam bisayangi. Ya ko patasawuf ina kada bisay. Maka dami patasawuf wae samsam ni je tumelo ya lapak murah jadi yalingi kesempatan gisay jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Taala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina. Dia agak dosa dia kumakadai bisay. Manang kamu asay bisay na rumah paci. Maka dami ia roe samsam melo ipancaji pak murah jadi yalengi kesempatan ipasigesa si bawa jantung na nabita. Apa ia ro kurani ipasigesa ibawa mipe maloko sumur samsam dan ya jadi ia naro ampai air samsam tu ya konigi tau minungi ina nasori biha namo si kaca minainu tappa maso pada kopure manre. Kemudian yang kedua pak murah nasabak pura mematui sigesa langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bita newa sigesa. Nah ya natu padamu itu hajar aswad pura meatu nabau lima pura meatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita hajar aswad na daga pa jamaah haji melo bau hajar aswad degaga gara-gara pura menabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah komana kita makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angkaci di kampung waktu na tamai suku aduan itu tamai nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makane. Iya je batu na lotai na bau sampai 10 ngokor na komana ngero ekonomi lo. Ai nai nawi na tilo kampung na. Tapi dia tu kagak tahu lokor. Melo iko piro lo matawa pa kampung na. Laki buara ni pada Ka'bah na padake ina nakan nailasa tekoro. Mak darumpu mana ngalele nang sana colakan. Kan itulah sa colak itu maka kamana tekoro nak buru kemanang. Tako angka manaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa ye maka manang ka kada engka batu muala mabolong e parewa iya tu batul la saiko iya na demo parewa tu batul dia gaga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa ngieto na pacur na bawel lokotasi na pacurui di meto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang. Dia nalabu. Tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga berani malay. Yan tu akasya kaya tu ampay. Lay buku na sabapure na wase-wase itawe. Waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe. Na panalaga. Yan tu ampay cupe. Yan tu ampay lapay. Makokohe. Iya tu hajar aswad tu. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi hajar aswad. San rawe-rawe ko nabawi liman na po ang Allah Ta'ala. Maku itu. Jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala. Kolino itu hajar aswad. Ito ampay na bau tahu Makiro. Padamu itu nabita ko malalangi. Natongko ialung ulun na. Nalaway alung. Di natadong. Di mematona kan na cahaya. Nasa mamakil ito pandita pa hakiki matan nasoy na jagay po ang Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan nasoy hancur matan nasoy nasaba nur na matan nasoy pulok nur na nabita jadi yaro matan nasoy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang pak yato si tambo si nur na nabita masolang akan hancur matahari makwiro. Jadi ia narona na pahang ito pandita yaw po kupasarea. Maka da itu laibis saybiyatin na nabita. Yato si ko pahikma de
maka dai ia komelo kollo siruntuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo ia timmu he. Iya aja na yari saliwang itu ileco malini sakingkir mapalala lala ingat na lala rupana tapi maca repatin nah. De na cocok iya rojo mau pacingi roh. Maka dai disai air samsam. Agya sayur samsam. Iya rawai samsam sitongan aku di makanya jenne ya na tunasa jenne teluka makanya kome mas sampaja itu mak jenne jolo. Sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne dia tu na cicak akatalu. Sunnana asa ko cicak tapi akatalu magai. Angka nabi say lahiranna, angka nabi say hakikinna, angka nabi say rahasiana. Iya na rahasia ya sa jenne teluka. Iya roh hakiki ya na ria saat tuhuru. Iya roh lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh. Aja ni balak bawah. Mak jenek nama katonan nak ketu selesai mau pulungnya lah bosi kayu ada. Awe. Itu. Iya. Maka dia tu pandrita. Iya tu jenek besok aku tanang. Oko patareka maka dah. Maga ca aga proses si pigo ko tomelo husuk masampaja. Si di mina pasangan na. Iya na husuk mo ko na oko jenne husuk ko sampajangit. Iya mikode na makanja ka husukan mo ko jenne de mulai husuk ko sampajangit. Jadi matandre pangarum na tu jenne ilala sampajang. Iya nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul kan na yang penting marica kalalo. Gaji na pigaw iya. Jadi pakanjaki ro. Itu pokok itu. Jadi usahakan. Iya naro nang katau pandrita na care. Pai itu pandrita dulu macam matandra kalena. Pak mapahang ko gamay. Yo po nak munri mega mi bacana nama kurang pahang. Si salah tuh. Koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bato matandre pahan na nama dodo sikolana si salah. Iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara. Tapi makanya api Jepun. Tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagay. Dia gak ada komentar tapi dia kena jamah. Iya mak itu. Iya bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sampaja. Iya. Mapangewa makna NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewangi letu subuh tapi dia nak nalo masam paja subuh. Iya makir. Iya maiga. Jadi iya naro cara naro to pandita na lengi dalam makna pekui cara ya gagawe supaya ya rojenne na lisari peringerang. Iya na tu nak kada. Ya ko bisai lima mu bismillah ko. Pura ko ma bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napa talisari po baraka limaku tajaga ya ngak po limaku aja na po jipigau ya nu masalah. Ya ku maka limomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu mako apa iya pak jallo yang makai ka dosana. Pak tulia mah HP. Iya si ame ka dosana. Pak jai manennak tapi pak jallo entah peta-peta. Iya meta matu irakko. Itu. Iya, jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji we timuku si mata malam mak untuk maka sibil koridi puang. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ia ngak mataku puang, tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, puang tapatuji pakitaku loko numu masih. Kemudian talingi cahaya pu pakitaku yang kita barakaki. Ya ko lima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu kesurimon 5 tahun. Po tapabele pula dosa-dosa. Iya naro yasang jenne taluka nasaba ilisari pak dong jenne lahirannya wadi batal ya nasige salroni olina lakai baine bedega palape na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani na takolat tu ta panagat tangi do cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu baine na lakai tanya muhring tania. Iya. Tanya muhrim tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe nanya sisa natu nakanlah dinikahi dan digauli.
Jadi ya tu baini tanya muhrim, maka kami hak tamlik, hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Itu aja tersinggung. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, tanya itu hak milik tu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya roane we cica bi makada utallak ko. Tetap petalak ya tu. Iya makun raya namo akal 50 talak ko. Namo mak galerek ko dia na jaji. Dia na berlaku. Nasabai di lai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yalli? Kaya tu mahar yalli na makun raya. Yan aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi. Iya tu mahar ta bicara. Na yan itu alin na nata. Na maka sempo mahar ko sidra seperangka ala sola. Maka na dodong. Sa namo jero seperangka ala sola pa ko salatoy.